Patisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Lakandai pokenta bopin scam karkrang ulangam julop hapung omyam nadu kasing sejan karapun reu unaitung arajar arpusan hadu menta kakin hon National Disaster Response Force bakakin hon State Disaster Response Force kimpat yo se satya ika medyap jong ni usamla nadu kasngi bo no samla ulangam julop kini ki atli kin hon a jingarap lektre shitam banwat ika met jong u henry hadu menta kimpat labdin satya wat hadin bakilangam syapo Kinongam kle thu haunong lum kubor hakalai potrik unaitung arajar arpusan bakimla satya banwa chatrai jong kapung nakadaw bako kepeja syabapalan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu saw po hajar hadu henriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai henriu san pra hinyo lai pra